Vidro da Mata, Tribunal Judiciário Primeira Instância de Rahun, mas que utiliza-se da totina. Edifício Tribunal Judiciário Primeira Instância dele inaugura o Presidente da República José Ramos Horta e a fulan dezembro tinang kotukne. Obra ne cair o Companhia Internacional China Economic Corporation Group Ltd orçamento milhão sanulo. Mai be foi utilizado fulang nen e a segunda ne edifício da matang nebe tau vidro na feira no Rahun wain hira halau hela Seminário Nacional conaba desafio no perspectiva instalação Tribunal Supremo da Justiça. Mai be Presidente Tribunal Recurso fossala ba funcionário sira nebe serviço e a fatine tambah usa lá cuidado. Buat mereka otomatis agora se tahu mata dia kan eles sekarang duduk rasanya. Lalu, então ni terser anak fera vidro ni. Jadi buat tu terus label bogi debe. Oh ingat sih mata lah. Ania para ni lokal ni. Hei sia, udah uluk ni polisi maka sakit ni berni label halai. Antau kan polis hei sia kan ni round kita. Agora ide ni mesti pasti im hal buatan ni. Lah osi sini, itu maka udah salah. Utiliza salah kan? Udah salah tanpa buat ni kan ni sini. Presiden tidak nengus for mesa ba? Lah mia sida. Tam itu maka istirahat buat ni. Tur informação segurança balong nebe destaca e edifício Tribunal Judiciário Primeira Instância dele ne hatuir, ora matang edifício nian Rahun Laos foi primeira vez, mas be datoluana. Agustinho da Costa, Jacinto Fuca, GMN.